Ka Kongres ni kesengi ka khandai tari kuno pra arjar arpsau kalapan bena yaki kerteng kibani kun hak election syakaying dorbar tauan jong ka Hills Autonomous District Council bat kumjuru jong ka Janja Hills Autonomous District Council hak ba kesengi tap vote kan long hak arpway trik urempang arjar arpsan ya ketup kerteng jong gini ki kertong kiba kentup khatsan ngut na ka KHADC bat khatway ngut na GHADC lapan bena dok Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ba Vincent H. Pala Hakaba lapan long hak Kongres Bawan. Na kaliang ubak pala ulong bagi dang donshu ki constituency keba ke election committee kan sakmi benya bat ya ka kerteng jungki ensapan bena hadin. Mentah kesini la don meeting naka PEC Pradesh Election Committee jongi. So tenar ban itu ipi ba nilarai katto kan iki candidates kat sangut napa KHADC but katbegun na GHADC kibatam ngin sele hadin nama kidon ki sit kiba bun kiba apply ni hable work ni hab persyang ban penban ka consensus na do block do district kata wangi klan la ban rai barok senrai dengan hable work haga jo ko porro ni sio don't come hi swa ka Christmas ni de ban declare ki candidates ki jongi namar kibiru ki community berbor hi ba kat pan pat declare ke Kongres imat ke movement ro kampat don tingi satenat ba min IP mata la don meeting la pas deli ila ayok ka approval on dadi pada pan announce tingi list sa ICP telah di piang ban pule ro pule na try kam don kam ban pule sa ICP ki list te sing sang ila finalize na mawati no umsning na sarangkam na maukan ro na shela na melim nong temai na lain ukra maukar jayau na maulai na nong spung na mairang na ramrai pat na mau kerwat na Janja Hills pat na war Janja Hills na klik tersi na modemai na mensengat na baroto na safai na raliang na syampung na motlong na sutnga bat na narko te setelah barang lepi ba mentai ki pun ki samla ro ki ba participate hakane ka election so si pat pan ong long kmi te tang na Janja Hills away nang ni na kasil ki don ki pa participate ndre kampat don hakane ka list akan next list kermen ba kin sedan ki long kmi ro te daras ka try la pikwa ke ingin sa circulate kane ka press release ni sa IP dan sa la draft ni daga parang ngin sa IP daga kasir ngin sa IP pat ki kerteng ngin sa IP kuble sibon kermen ba kajing yarap jampi kajing yarap ban pen sapeng kene ko kubar ki bru kintip ki candidates kermen ba ki no yele ro ki yok mansip